Reka nongere nanone mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ndabizi mudukurikiye muri benshi, mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Hanyuma namwe mudukurikiye muri mu bindi bice bitandukanye, mu bihugu bitandukanye tutabashije kuvuga, muraza kutwandikira muri comment section tubwire ati turahanga. Hanyuma abari muri Canada, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na mwese basuza cyane kuko mukunze kwereka ko muba muri kumwe natwe 5 kuri 5. Hari inkuru yihutirwa kuri Madame Jeannette Kagame, n'umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gufata icyemezo gikomeye n'itangazo rimaze gusohorwa na White House, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko tugaruka rero kuri iyo nkuru nyirizina, ndabanza nkabaha inshamake y'andi makuru y'ingenzi abagezweho. Reka tunahere kuri inkuru y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ivuga yuko ategerejwe mu ruzinduko muri Botswana. Guverinoma ya Botswana yatangaje ko Perezida Kagame azagira uruzinduko muri icyo gihugu ku itariki ya 6 Gicurasi kugeza ku itariki ya 7 Gicurasi uyu mwaka, ku butumire bwa mugenzi we Duma Gideon Boko. Uruzinduko byitezwe ko ruzakurikira inama ya kabiri ya komisiyo ihuriweho n'ibihugu byombi izaba ku itariki ya 4 itariki ya 5 Gicurasi ni kwezi kwa 5, ikiga ku buryo bwo gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi. Uruzinduko ni intambwe nziza yo gushimangira umubano hagati ya Botswana n'u Rwanda mu ngeri zirimo ubufatanye mu bukungu, hazanareberwa hamwe intambwe imaze guterwa kuva komisiyo ihuriweho n'ibihugu yatangira imirimo yayo muri 2019. Byitezwe ko abakuru b'ibihugu byombi bazagirana ibiganiro bigagaruka ku bucuruzi bukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, ubukerarugendo, ku bijyanye n'inkingo z'amatungo, gutwara abantu, ubufatanye mu kongera agaciro amabuye y'agaciro na diyama n'ibindi. Itangazo rya guverinoma ya Botswana rivuga ko Perezida Kagame azasura ikigo gicuruza diyama ya Botswana cyitwa Diamond Trading Company Botswana DTCB. Hazasinywa kandi amasezerano atandukanye ari mu bufatanye mu bucuruzi n'ishoramari agena imikorere hagati y'urwego rushinzwe ishoramari n'ubucuruzi muri Botswana BTC ndetse n'urwego rushinzwe iterambere ry'u Rwanda RDB. Biteganyijwe ko hazaba inama iziga ku bucuruzi hagati y'ibihugu izaba ku itariki ya 5 Gicurasi. Perezida Kagame byatangajwe ko azajya muri Botswana aherekejwe n'abandi bayobozi muri guverinoma n'abahagarariye inzego z'ubucuruzi mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere gato ko tujya kuri Madame Jeannette Kagame, reka duce mu gihugu cy'u Burundi mabwire ko ni inkuru ibabaje cyane, aho polisi y'u Burundi yarashe abakekwaho kwinjiza ikawa mu gihugu cy'u Rwanda. Ku itariki 29 Mata 2026 polisi y'u Burundi yarashe abarundi babiri bashinjwaga kugerageza kwinjiza ikawa mu Rwanda binyuze mu nzira zitemewe n'amategeko, bombi bahita bapfa. Mu gitondo cy'uwo munsi nibwo abapolisi bakorera mu gace ka Mharambirundi, komini ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, bataye muri yombi abantu 4 babashinja ubucuruzi bw'amagendu. Abapolisi n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bavuga ko aba bantu bari bafite ibiro hagati ya 40 na 60, kandi ko byagaragaraga ko icyo bashaka ari ukubyambutsa umupaka umaze imyaka 2 ufunze. Abata muri yombi bajyanywe kuri sitasiyo ya polisi ya Mharambirundi, babiri muri bo bahitaro baraswa hashingiwe ku itegeko ry'umuyobozi wayo uzwi nka Frank basiga ubuzima. Urubuga SOS Media rwatangaje ko hari amakuru ahamya ko ubuyobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwahaye abapolisi bakorera ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ibwiriza ryo kujya barasa abambutsa ibicuruzwa. Polisi y'u Burundi isobanura ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye kuri sitasiyo ya Mharambirundi rwatewe n'uko abaturage bateye imvururu bashaka ko abantu babo bafungurwa, ariko ngo yose yarashwe mu kirere kugira ngo batuze. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu Burundi yaraye itangaje ko amakuru avuga ku rupfu rw'abaturage muri Mharambirundi atariyo. Icyakoze yemeje ko hari abafashwe bambukana ikawa kandi ko bazagezwa mu rukiko. Yagize iti nta muntu wishwe kuri zone Mharambirundi, komine Kayanza, intara ya Butanyerera. Abafatanywe ikawa barimo kwambuka igihugu mu buryo butemewe bazacirwa urubanza ako kanya aho buzakera. Nubwo inzego za Leta y'u Burundi zakana urupfu rw'aba baturage, andi makuru avuga ko abapolisi bamaze kubashyingura, ariko bahabwa ibwiriza ryo kwemeza ko batishwe bakiri muri kasho.
Hanyuma mbere gato ko tujya kuri Madame Jeannette Kagame, reka mbabwire ko ibintu byahinduye isura. Igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli cyazamutseho 7% kirenga amadolari 126. Biba ubwa mbere bibayeho kuva muri 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Iki giciro cyazamutse kuri wa kane tariki ya 30 Mata 2026, no kuvuga uyu munsi, nyuma y'uko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaje ko kiganiriza Perezida Donald Trump ku ngamba nshya zishobora kandi gufatirwa Iran nyuma yo kwinangira ikanga gufungura inzira Hormuz. Amakuru yashyirwa hanze na Axios avuga ko itsinda riyoboye intambara ya Iran ku ruhande rwa Amerika ngo ryaba ryateguye ibitero simusiga kuri iki gihugu nyuma y'uko inzira y'ibiganiro ikomeje kandi kuzamo amananiza. Mu byo ibi bitero bigamije harimo gufungura inzira Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi. Uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo ruratangaza kuri ibi bitero rushinjwa gutegura. Amakuru y'ibi bitero akimara kandi kujya hanze, igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyahise kizamuka kigera ku madolari 26 ku kagunguru. Mbere y'uko intambara yo muri Iran itangira, akagunguru kamwe kaguraga arengaho gato 70. Ukuvuga ngo hiyongereho amadolari agera muri 50 arenga hafi 60. Umva ko rero ibintu bitoroshye na gatoya. Hanyuma rero munyemerere tujye kuri Madame Jeannette Kagame, ni umufasha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yagize ati umurage ku bato, u Rwanda ruzima rutazima. Imyaka 32 irashize ariko bisa nkaho ari ejo. Bato bacu, uyu munsi nifuje kongera kwandika mbatekerezaho by'umwihariko. Umubyeyi wese akora ibiri mu bushobozi bwe ndetse n'ibirenze ngo arinde abe kumva ijwi n'ibikorwa by'inabi. Bana bacu, 32 irashize twibuka jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'urugamba rwo kwihagarika. Mbega ukuntu twifuzaga ko urugamba rwo kwirwanya rurangirana natwe. Mbega ukuntu twizeraga ko imvugo jenoside ntizongere ukundi, ibaye ingiro uziraherezo. Mbega ukuntu twari tumaze kwizera ko iyi ntugu zanyu zitazaremererwa n'umutwaro w'aya mateka asharira ya jenoside, kandi ko intekerezo zanyu zitazasakurizwa n'imvugo mbi yakoreshejwe mu icuraburindi twaciyemo yuzuye urwango n'inabi. Mbega byinshi byiza twatekerezaga bitakunze. Imyaka 32 irashize. Imbaraga mbi zashakaga kuzimya igihugu cyacu hakabura gato ngo zibigereho zakomeje kubaho, zongera kwisuganya, zongera ubushobozi n'amaboko, zabohowe igishura kizifureba n'abaturanyi n'inshuti zabo. Ninde wari gutekereza ko umuryango mpuzamahanga ari wadutunga urutoki tuzira kwirwanaho ngo tubeho? Nyamara wirengagije ko hari n'abasabye imbabazi ko bahisemo kurebera mu gihe kandi ubuzima bwacu, igihugu cyacu, agaciro k'ikiremwa muntu ubusanzwe bashyira imbere byari mu kaga. Nigeze kugira nti jenoside si ikamba twirata, ariko se ntibiteye isoni kubona intwari zitanze ayo mahanga arebera zihagarika jenoside zikongera kubaka igihugu giha bose uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ayo mahanga azishyira ku ntebe y'abashinjwa uyu munsi. Izo ntwari zacu zihorwa ko zikomeza kurinda amahoro yacu n'abadukomokaho ngo tutazongera kandi kugerwaho n'icuraburindi ryashegeshe abatubanjirije. Barahorwa ko bakomeje guharanira gusohoza isezerano rikomeye cyane ry'uko abanyarwanda batazapfa bwa kabiri. Ni ibirego bidafite ishingiro. Mbega agahomamunwa, mbega uko ukuri kwahinduwe ibinyoma bikaba ari byo bihabwa intebe, kuvuga ko abatugejeje ku gihugu aho buri mwana ashobora kwiyumva nk'umunyarwanda, aho twese turi abanyarwanda, ari bo noneho baba ababiba urwango n'amacakubiri. Ko abashyize ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo twese tubeho ari bo uyu munsi bitwa bicanyi n'abakora ibyamfura mbi. Mbega agahinda ko kubona abarokotse aribo bitirirwa ngengabitekerezo y'ababahekuye bakabica bakabagirira nabi. Ngira ngo nta muto wo kuba atabona cyangwa se atumva ibi bintu. Twari tumenyereye ko inkuru z'ibinyoma zigoreka ukuri mu bihe kandi byahise zagiraga ibihe byazo bigasa n'ibikurikiza ingengabihe runaka, ariko ubu zisa nk'izihoraho. Hari ubwo usanga zivuzwe n'abo isi yita bihangange mu ijwi riranguruye, ubundi ukumva zigabanyije umurindi. Ibi bigatuma nongera kwibaza nti ninde wari kubitekereza? Ninde wari gutekereza ko hari ubwo tuzava mu bihe nk'ibi? Umuntu ntiyavuga ko ari impanuka, bisa n'uruganda rw'ibinyoma rukora ubutitsa.
Kugera kuri ibi bisaba imbaraga n'ubushake bwo kunyura mu mateka yacu akomeye kandi agoye gusobanukirwa. Hagati aho, abashaka kugoreka amateka ndetse no gutesha agaciro ibimaze kugerwaho bahimba inkuru zuzuye ibinyoma bakwirakwiza hose. Ikibabaje kandi hari benshi bagwa mu mutego wo kuzemera bakabayobya. Ibi ariko ntimukwiye kubyemera. Mu Kinyarwanda turabizi ko ibuye ryagaga ritaba rikisha isuka. Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe igihe kirekire binyuze mu nyigisho z'urwango zatangwaga n'ubuyobozi ndetse n'imyitozo ya gisirikare yigishaga kwica Abatutsi. Jenoside yakozwe n'abantu benshi, ikorwa mu ruhame, ikorerwa ku misozi aho abaturanyi bishe abo babanaga kandi basangiraga, muri za kiliziya no mu nsengero, ariko cyane cyane yitabiriwe n'urubyiruko. Nimuhumure ariko urubyiruko dufite uyu munsi ruratandukanye. Nkomeza kubitegereza nkababonamo gushishoza n'inyota yo gushaka ukuri, nubwo hari urusaku rwinshi cyane rw'amajwi yashaka kubayobya. Namwe muritwararika mugashishoza, ntimupfe kwemera ibyo muhawe byose nk'amakuru. Nzakomeza kwizera ubushishozi bwanyu n'umutima wanjye wose. Ntabwo tuvuga ngo ntibizongere ukundi kubera ko twizera ko ikibi cyacitse burundu cyangwa kubera ko urugamba rwarangiye. Tubivuga kuko twasobanukiwe ko tugomba guhora turwanya ubutitsa icyo kibi cyagerageje kudutanya ndetse no kurimbura ku isi. Nta yandi mahitamo ahari. Bana bacu, nimuzemere ko iyo nkota ya mugi abiri ariyo yakomeza kugena ahazaza hanyu. Birashoboka se? Ahari ko n'ubundi byari uburyarya. Indangagaciro zitugena nk'ikiremwamuntu zikaba kandi zitarigeze zigira agaciro, tukaba ari twe tutabimenye kare. Dufite ubuyobozi bwiza, leta y'ubumwe idukangurira kandi kwiyunga ndetse no gushyira hamwe ngo tubashe kongera kwiyubaka. Abarokotse Jenoside batanze imbabazi nka kimwe mu by'ingenzi bari basigaranye. Babigiriye bo ubwabo, abadukomokaho ndetse n'igihugu cyacu ngo kitazabona ukundi ibyo babonye. Tuzahora tubibashimira. Hari benshi bashegeshwa n'amahitamo twafashe yo guharanira ejo heza, bikaba nka wa wundi unegura inka n'icebe ryayo, ndetse byinshi mu bikorwa bikoma mu nkokora inabi bagambiriye. Ubanza bakwiriye kwitegura ko bizabavuna iteka, kuko ntiduteze kuduhuka guharanira kubaho kandi neza kw'Abanyarwanda. Nongera kwibaza kandi nti none se Mana y'u Rwanda, iyi si iragana he? Muri iyi si aho ukuri kwacu kubangamira abiyemeje kugoreka amateka yacu, wowe warokotse Jenoside, rubyiruko munyarwanda, ijwi ryawe ni ingenzi kurusha ibindi bihe byose. Muri ibi bihe tugezemo, aho imvugo z'urwango n'ibinyoma kandi bihabwa intebe, kwimenya, kwirwanaho no kurwana ku gaciro kacu ni intwaro ikomeye yo kwanga kongera gupfa. Kuko guceceka ntibibuza ugambirira inabi urugendo yateganyaga, ahubwo biha urwaho uwifuza kugoreka amateka yawe no kuyahindura uko abyumva, bitewe n'uko yaramutse cyangwa se n'inyungu yishakira. Kuba turi mu gihugu cy'amahoro dukesha intwari zabiharaniye ntibizigere kandi biturangaza ngo dukure mu ruge. Urugamba rwacu bunuru nk'uko abakurambere babidusigiye, uzarwanira u Rwanda n'ubundi twe tugira iherezo, ariko u Rwanda rwo ntiruzima. Ntangira ubutumwa navuze ko nubwo 32 ishize umuntu yumva ari nk'ejo. Natekereje ubu butumwa mu ijoro ribanziriza umunsi utangira icyumweru cy'icyunamo, ngandikana umutima uremereye, ariko nsanga ari ngombwa gukomeza ubu butumwa. 32 ishize yatweretse byinshi. Hari ibimenyetso twagiye tubona ko igihe tutarebye neza hari uwatugarura amateka mabi. Icyo gihe kandi twaricaraga tugashaka umuti tukawunywa twese kandi tukabitsinda. 32 ishize twahanganye n'ibihungabana rikomeye, kugendera ku bikomere, tukubaka kandi byose mu bumwe bwacu budakuka. 32 yabaye igihe cyo kubaka inzego, umuryango wongera kugira icyanga cyo kubaho n'abana bavuka bagakura neza, tugahererekanya ubumwe n'ubudaheranwa. 32 ishize uwavutse icyo gihe ubu ni umubyeyi nawe n'umuyobozi nawe. 32 ishize yabaye imyaka yo guhamya intego n'icyerekezo cyo kubaka u Rwanda ruzima rutazima, ariko nanone ni igihe gito cyane cyane, ati ko twe twabanje kurwana n'ibikomeye ndetse na n'ubu. Ntitibeshye rero ko twirare ku mubagabane wacu no hirya no hino ku isi hari byinshi biteye impungenge. Ubugizi bwa nabi buragenda bumenyerwa bugafatwa nk'imigirire isanzwe. Benshi bayoborwa no guharanira inyungu zabo bwite. Ibi ni ibihe bidasanzwe, ariko tugomba kumenya uko tubyitwaramo neza. Nibyo koko
uko tugeze mu gihe cyo kwibuka abakomerekejwe n'aya mateka bongera kuremererwa, bakongera kandi kugorwa cyane nayo, kandi niko isi nayo irushaho kuba ahantu hadaha agaciro ayo mateka. Turabibona iyo musabwa mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye koroshya ijwi, kugabanya uburemere n'ubw'ububabare bwanyu n'ibikomere mwatewe n'aya mateka. Kuri mwe mwarokotse jenoside mutwaye umutwaro uremereye, bisa nkaho kwibuka ku mugaragaro kandi buhungabanya ituze ry'abakomeza guhitamo kurebera no kugoreka ukuri kw'aya mateka. Icyo gitutu kigenda kiyongera kikazamo guceceka. Uko guceceka nta mahoro yemwe, nta n'ikindi cyiza byazana usibye kongera guha umwanzi icyuho cyo kudusonga no gusibanganya ibimenyetso. Ibi tugomba kandi kubyanga dushize amanga. Bisaba ubutwari budasanzwe kuri buri muntu warokotse jenoside ngo abashe kuvuga akaga yanyuzemo. Uwo ni umwe mu misingi ikomeye cyane igihugu cyacu cyubakiyeho, iyo imbaraga z'umutima zo kwirenga. Turiho kuko namwe muriho, turiho kuko mwemeye gukora amahitamo akomeye cyane yo kubaho. Urubyiruko mukeneye kuba maso mukagira ubushishozi. Bana b'u Rwanda, muzumva kenshi bavuga amateka bayagoretse bakoresheje ibinyoma byatekerejwe, ubuhanga budasanzwe. Mwe bato mumenye ko ukuri nubwo tuvuga ko guca mu ziko ntigushye, ndetse igihe cyose gutsinda umwijima, ariko ntikwirwanirira. Bisaba abantu bahaguruka bakagushyira ahagaragara bakoresheje kandi ubwenge n'ubushishozi, kuko abarwanya ukuri bahora bashakisha uko bayobya abantu. Bakomeza kandi guhimba amayeri menshi cyane ajyanye n'ibihe n'izindi nyungu babifitemo, ariko ntibacogora. Uko ni nako kandi barushaho gushakisha imbuga zitandukanye bavugiraho basakaza ibinyoma byabo, ndetse uburemere n'ingaruka bigira ku bantu nabyo birushaho kwiyongera ndetse no kugira ubukana. Natwe ariko ntitwicaye turebera, turakura kandi dutera imbere. Tugomba kunoza ndetse no gukomeza kuvugura uburyo tuvugamo, tugaragaza ukuri kwacu no kurinda ubusugire bw'u Rwanda. Babyeyi b'u Rwanda, bato n'abakuru, twe nk'ababyeyi tugomba kandi kurera ndetse no gutoza urubyiruko, tuzirikana rukanaha agaciro kwibuka, ariko ntibigarukire aho gusa. Tugomba kurera urubyiruko rusobanutse, rubasha kubaza, gusesengura, gushishoza, rukagenzura ukuri kw'imvano y'amakuru bumva, kandi ruvuga rushize amanga, rufite ibimenyetso bifatika. Tugomba kurera urubyiruko rufite umutima wo gukunda igihugu. Twese tuzi aho igihugu cyacu cyavuye. Uyu munsi turi kubaka u Rwanda twifuza. Intera n'itandukaniro biri hagati y'amateka mabi twanyuzemo n'ejo heza turi kubaka bizakomezwa nuko twubakira ku kuri, tukarikurinda, kandi iteka tukavuga ukuri, ntitwemere kugira icyo duhindura. Tuzi neza ko urwango n'amagambo aruherekeza bizakomeza kugaragara muri iki gihe cyo kwibuka. Ubu tumaze kumenya uko biza, uko byigaragaza n'igihe bizira. Iyo ayo majwi yongeye kandi guhaguruka, turayumva tukayamenya, kandi ntabwo tuyumva ducecetse. Turayarwanya dukoresheje ukuri kwacu. Tuyarwanya duhitamo gukomeza gutwara ndetse no guherekeranya urumuri rw'icyizere n'amahoro, urumuri rumurika kandi rukamurikira bose, ku buryo nta mubisha yamenera. Turibuka, ntiturata igiti. Uyu munsi turiho kandi tuzakomeza kwimana u Rwanda. Abana bacu bazaba beza. Iri ni isezerano kandi ni igihangano dufitanye n'igihugu cyacu, ni igihango dufitanye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Muri Rwanda. Ayo rero ni amagambo y'umufasha wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Madame Jeannette Kagame. Reka tujye kuri perezida Donald Trump. Turi amakuru avugwa kuri uyu mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Donald Trump. Amakuru avugwa kuri uyu muyobozi nuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko vuba aha hazakorwa pasiporo zizaba zirimo ifoto ya perezida Donald Trump mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 igihugu kimaze kibonye ubwigenge. Umuvugizi w'Iminisiteri Tommy Pigott yasobanuye ko bitavuze ko pasiporo zose zizagaragaramo ifoto ya Trump, ariko umubare w'iziteganyijwe iki gikorwa nturamenyekana. Pigott yagize ati, mu gihe Amerika yizihiza isabukuru y'imyaka 50 muri iyi Nyakanga, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga iri kwitegura gusohoza umubare muto wa pasiporo zahariwe ibi bihe.
yasobanuye ko nubwo iyi foto izashyirwa muri pasiporo y'isabukuru umutekano w'aka gatabo uzakomeza kandi kuba ntahegayezwa ku buryo ntabashobora kandi kuyigana. Amerika iteganya gutangira gutanga izi pasiporo muri Kamena 2026 nk'isanzwe zatakaza agaciro nyuma y'imyaka 10. Reka mbabwire ko kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yandikiye igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite. Perezida Paul Kagame yohereje ibaruwa igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman ku 29 Mata 2026 nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Vivienne Nduhungirehe yashyikirije iyi baruwa mugenzi wa Arabia Saudite Faisal bin Farhan Al Saudi ngo ayigeze kuri Mohammed bin Salman. Amakuru ajyanye n'ibikubiye muri baruwa ntabwo yigeze kandi atangazwa. Ibiganiro bya Perezida Kagame na Mohammed bin Salman biheruka byatangajwe n'ibyabaye mu Kwakira 2025 ubwo umukuru w'igihugu yari muri Arabia Saudite yitabira inama mpuzamahanga yigaga ku ishoramari. Nyuma yo gutanga ibaruwa, Minisitiri Nduhungirehe yagiranye ibiganiro na Faisal bin Farhan Al Saudi byagarutse ku mikoranire y'ibihugu byombi hagamijwe kandi kurushaho guteza imbere ubutwererane, ubufatanye n'ishoramari mu bikorwa remezo n'ingufu. Uruzinduko rwa Minisitiri Nduhungirehe rwabaye nyuma y'uko muri Gashyantare 2026 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Arabia Saudite Walid bin Abdul Karim El Karaji asuye u Rwanda ndetse agirana ibiganiro na Perezida Kagame. Ibiganiro byabo byibanze cyane ku kunoza umubano usanzwe hagati y'igihugu n'u Rwanda mu nzego z'ingenzi impande zombi zifitanye inyungu ndetse no kubyihutirwa zihuriyeho ku rwego rw'akarere. U Rwanda na Arabia Saudite byifatanya mu mishinga ikomeye yo kubaka ibikorwa remezo by'ingenzi birimo iby'ubuvuzi, imiyoboro y'amashanyarazi ndetse n'imihanda. Arabia Saudite niyo yahaye u Rwanda inguzanyo ya miliyoni 42 z'amadolari Amerika yo kubaka imihanda ibiri ifite uburebure bwa kilometero 150 irimo uwa Nyagatare Base Rusumo Rukomo Huye Kitabi yatashwe ku mugaragaro mu mwaka ushize. Ubucuruzi bw'ibihugu byombi kandi buhagaze neza cyane kuva myaka myinshi ishize, kuva 22 kugeza 25 Arabia Saudite yari ku mwanya wa mbere mu bihugu byoherejwemo ibicuruzwa bikomoka mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'Ibarushamibare kigaragaza ko kuva mu gihembwe cya mbere kugeza mu gihe gatatu cya 2025 ibicuruzwa bikomoka mu Rwanda byoherejwe muri Arabia Saudite bifite agaciro ka miliyari 1 ndetse miliyoni 200 z'amadolari Amerika. Muri Gashyantare 2025 kandi urwego rwa Arabia Saudite rushinzwe ubucuruzi n'urugaga rw'abikorera mu Rwanda zashyizeho komisiyo ihuriweho ishinzwe kongera ubufatanye mu rwego rw'ubucuruzi. Byitezwe ko iyi komisiyo izafasha ibihugu byombi kwagura ubucuruzi, ishoramari ndetse no guteza imbere umuco nk'uko abayobozi b'impande zombi babishimangiye icyo gihe hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Arabia Saudite. Reka mbashimire kandi bifuriza gukomeza